hari ijambo rimaze iminsi rinyura mu matwi yanjye, iryo jambo ntabwo narihaga agaciro. Iryo jambo niri rivuga ngo nawakoreye Imana wikoreye amaboko. Irindi jambo ryo ryantangaje, icyo Imana yakuvuzeho naho cyatinda kikamara imyaka myinshi kirasohora. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Ngaho reba Dawidi n'ukuri arangiye inama, wibaza imyaka yamaze aragiye inama. Rurema we yarazi impamvu y'ibyo, ririya n'ishuri yabanje kunyuramo. Kwari ukugira ngo ategurizwe we gutabara Abisirayeli yoyoyoyo, kandi byarangiye shuti abaye umwami. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Hari igihe urambirwa ukumva ko byarangiye pe, ukibagirwa ko ufite ukuzirikana, hakwitaho ibihe byose. Niba urengera n'abandi bababaye, uwo niwe mwese mbarangiye. Nimumwizere n'ukuri n'umutabazi, utajya wirengagiza bamutakira. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Manurera, manurera, Mana yacu ukwiriye amashimwe. Icara utuze kandi wizere, burya n'isaha yawe itaragera. Burya n'isaha yawe itaragera. Burya n'isaha yawe itaragera. Burya n'isaha yawe itaragera. Burya n'isaha yawe itaragera.